Shalom ras bejojua nadi babatura marasenina bagi sobat Mazmur ija PPK Meringan. Mari ibas kesempatan enda mulihi si pelajari ka Mazmurta guna wari minggu si semal si pesepuluh waluhken. Mazmurta referen 857 nada dasarna buat kami do sameningan G. La do si la mi re do si la do mi re do sol fa mi re do re mi fa mi re mi la si Mari sendikan selalu kata-kata na. Nana mila entah bekal Tuhan, Nana mila entah bekal Tuhan. Tuhan perkelang dengan para kuaka, jana dem keleng ate si tetap mahuli kampak isepe jana keleng ate naman kerinati napana nana mila entah bekal Tuhan nana mila entah bekal Tuhan kerina singgeluh erna leman bandu saja ibas paksana ibere kendu pangan nasi cukup idada kendu tandu iparia kendu pusuh kerina singgalu nana mila entah bekal Tuhan nana mila entah bekal Tuhan bujur kap kerina perbahanan Tuhan ibas kerina si bahana ia dem perkuate kampak si erlebuh man banan deher kap ia si erlebuh man bana alu tutus ate nana mila entah bekal Tuhan nana mila entah bekal Tuhan. Haleluya. Si 160 sada nada dasarnya buat kami do sameningan D. Mi re do fa sol fa mi re fa do mi fa sol fa re mi re do re mi do re do. Alleluia, alleluia, alleluia. Manusia geluh labora roti saja, tapi arah tetap kata si belaskan di patah. Alleluia,
Selamat berarti menjua-jua.